Yeah. A pump to say, This is 93.1 FM. Usu fellas. Fellas, if you hear buy offense to my quarters. Offense of a To my quarters. Okay. Okay. What could some say out there dancing penny pay? I could say, Mena, could try and bet you to my quarters. Who try Betty? I will find offense to my quarters. Who try Betty free so. Yeah. A moon come on say, about 2 years in ye. And you dear some letters are by him a anti as an by a nurse I put it for now. Omudia, we wish him why. And as I call court. Yen Shani say, what's your child Betty? A free baby and a courier baby. Ain't you know a young commodity? A year day and the couriers are made child Betty. A day. As I may say, a crown no mammy fee. May not be quite mum. And now I'll catch it, never I may say a common dinner. And now, be so a tongue, Adriano, or a friend is a starter. And there be a cry tackle to Adrian Duho. And no man is casting no uncle to be. There is no or top panel. And now, or castle, a credit can go to. Obana saying 4 years. Obana Bema. Oba. Okay. And now, on this kind of coy. And the Aquano nurse or mother. And now, my man at 8 years, coy. Nurse, whom baby are crown. And the HN about who say, Uroku, a child cranty war. To myself, if you also like a child cranty. Well, charity says a dintia. You know, I go there or trying to say, Uroku Kunia wine. Uroku, the fear or teach my secretaries where be. Oh, yeah, dear Juma. Oh, you know, my way. Na a quite be so no. Now, you moon canon. Not really, and now you may have done can I say, name a name of one my name, no, or Fabi. In your man offer. Say, yes, oh, no, my name be sad. You may be to say, maybe say, be a real near there. Okay. Now, on what didn't fear say? On about 20 years. Who's what trying to bear fear say 2 years in ye. 2 years. Yeah. Enti ne oni eteno ni kuntun sin away okosie no offense baby we fe do me na okosie akra no na chese ohwehwe oba na wunhu no ye hwela na yehu no ye ntoa so enti actually no na apoti for na ye hwehwe ma ekohu baby a okosie akra no na ye da na muhu so oni twa ni tie de ten say was so akra ni mo wode ne ba fi on baby a sister ta twa aduane no ene baby a omu fi no ekwan da ni mu sei enti wona akra ne fa ya obeto aduane no sister ta no enti enumre ne ko sa sister ta say akra no obeto aduane so obeto e eni wu say na obeto e no o fa hefa ene so won de wo hu baby o fa e enti se na onua baba ko ye fe na kete ena ebro alarm no okromo hu se odi akra no ebe afi ono akiti ni hu akra no eno akiti ni se pie enti opie na se oba ni moja de e wo fi ho enu wu se bla na akra no si ko se si an enti why ni say eno se okra no tu na se onu se oboso a obeku no ena onu an so e sole ena o sade na ma na ofran ne ma nyina no odum pie fi ho edu no ko no eno no di ebro sa alarm no manfo enya ere e ba ho ti that time so na yes ye nya we se bia se na esi so and say na akire no this is 93.1 FM ora kwakwa ere aye ne fie ho ti that do nua de wa fi ho kokra ko ba bi kra proof so aye pem nyina no o ma fie ho e di say ansa na wo ti se wo ba na yakuno o ma e di be say 5 days. What the my post for so buy na? I my post for. Hey, ayasem wo. Ayasem kase o man mu.
enti abrantie ne se na man ye ne sen wakum akoda no enti ye de ne ba ibusa on do we say enye ono a enti ye de ko ye de ba first court no enti ye ko fa body ne ba ye no 5 days after 5 days na ikohu body no gentio na ye de ba court na court no ibusa say una udi boni say ibusa be 3 times ni nyina no wanya no won so wankasa na court interpreter ba ko ibusa ni say na we sign say e wa no bo ntriko na we ni free adaka nim no de transform say na ye sha say na remand court remand say on court for 1 month then san fa ne mla if wo ba na say ye fa ne ma court no sa nti ye kwa ye ntehwe ti ko busa police for say de na kwa wo say wai bobo de wo say enye ono a na say enye ono a na de na muhu say be body ni say e she ba bi say e no mo say e tip off na say enye tip off a tip off no ba ye no na boy na ka se wakosie no ana police for na ne hu so wakosie no police for na hu so wakosie no ene ebusa boy no so se nye ono a se nye ono a na omo police for nso ko hwe say ni nua ba na ka se moja e wo ho no nipa puko ho no omo akọhwe moja koro eno de say that time na police for no eno de omo akọhọ de omo akọhọ ye tie SOMPA police for no moja nipa puko hwe ye no omo akọhwe say 7 previous yakum kraman yakum wodwai yakum nantwie omo akọhwe moja koro dabi eyasem eti abrante no wage atum so woni kum ba no gidi ya police for na ye wo mo ho ba wo say wanyintum say on na ku no etu omu kotu wo ba no na ni ti no ene ni kuntusi ni nyina ka ho abato nyina ahim hu say yo ba no a de na ma hu say yo ba no a oh say ye koye no enti a police for fa say yemla ni wo fie na police for fa say yemla enti ye koye no eno mo ka che say obi say wo hu say body na dey esi baabi enti no omo kwa akohwe aba enti eje na ho na omo fa ka anom do mo koye enti de eni e twen say obeba ana say omo de nya be ka ho na ye yakọ but omo anfa nyina nka ho eno omo akoye enti police no odi ase ne fe na first na ye fe madam Frida ono di anim na case in charge e for no enti eye me da no omuji feeling some dem ma officer ba ko Mr. Seven okay enti sesi ano uhu se eye wo ba no ano de na mo abusua no eye se me se me ba de abusua fo bi anka hwe abreho dware mo ya nde abreho de oba no ne ye frɛ no sɛ ye frɛ no afia depa no ko school wai oko school o friends wo enti na school fo no nyina hu se atwa afiati o mo hunu o mo nyina ba yesi no mo ba nyina ba etu sa tu no ko sie no foforo pa cho yesa tu no ko sie no foforo de ni tu adakam tu ni do oh afia depa ekoba sa ne maame ye den maame de ontimi ntra kra ya ontimi enye hwe de ze suni awre ho nko ani asem wasi wo mukro yi so asem de asem gese si pa enti sesi a ye kan abrante ne nyintum onso a police for onso wanyintum so on na akuno ahefa police for offensive police wo fenso omo de abrante ne kokko bada be ya court no de ai se court se sha da bon do mo fa mo ntan fa de ma any time be kokko to be e bia mo de se 1 month sa e ho ne ne ntia se e bia obi a ono enu so ai BBC no se di na se wana se bia se e no mo ka che se no mo da kwa asana koma attorney general enti on de advice be ba aye mra I just a concrete. As a quite Yensim beyond ye come was some kumasia. You kumasem no, just a quartoni genuao. Now the crater ban Sunday dia semino. And tis a crater no maya, ubi to me at them if you do.
na yenka wasem panipa na kwada no satam no opia bonte no na wo wei me na me kwa adwuma mu na wo yire so wei no ofie me ka so wo ye pa no adwuma no edru ba bia ya na mo ni ni kwada no ho saa ye ni wo ho na de tense akra no na ota koto aduane no ota koto aduane no na ya nopa awia abetre na awia na wo firifie no a wo bopan no 3 4 5 6 wo mai de na wo yire ye o de na uni ho na mi no ba de tense na efie be ye efie ho kwa biblo ho ntia na ota ko ho okay ota ko ho yenko computer so adwadie emra wate okay Odofo mema wakwaba eba abe heba clinic ope ayaresabia emprempren nipa dodo na do nani akire mu ho na wonya wayaresa na wonmo etiapa na aye abe heba clinic yade ahodo abe heba clinic edi hu djuma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye anisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic ya wonmo ebedi djuma asa yade ama hwato eba abefo kwan so ye fa so esa yade ahodo a ne nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo kano so apatrapa new site ewo kumase wo betumi so afre ahmatrufue 0243 345 392 ye honhum and obi de yare ato abrabo so amesebra abe heba clinic beboa abeba matia kanoso Money papa hunchre Odofo upe baby a obekwa ye de fidie be check odi pedua no nyina won kan yare eno abehu yare no na so ma woduro betu yare na se ama wana yenim se yare ebu na nipa bibere so chinchini a omunya yare sa ena de enida so abefie tutu anamo na fo ni kire dank eba compress e wo pechi no metu wuduru te the junction wo pe wo so wo ko dank eba compress bi nya taxi na plagia eno o mo fi mo so be check ni pedua no nyina hu organ bia se de si na dwuma fa na o manya nduru so a ombetimi ade abo ya limit syphilis gonorrhea chlamydia awo hu problem stroke ene esichire yare ene pressure de omote de tekura wo no bomode aso be free telephone number si e 0266 593330 ana 0244 017556 eniji seme se omo ye free health screening okwa ombe check repedua nyina ma okwa omo news ke bia tutumrika ne fodi kire dank ahontofie 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magine wo Ghana ha ene amono ne enya semketua wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bi a gi 21st clinic nkoa wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade pa ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso wo de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert okay dia da yakoso ya ne pitiri koda na wu afia de pa e wo fen so amanfo diboni wo sumase o panipa o se abra ni nua ba no hu se moja aye ni nua no ho no di asem no kan ye nyina ye tie SOMPA onimi so o kama obi ati a obeku no no nso suro ye na o se sane ne mere nyina no nua ne firifie wa pe ne nyina on ti mafie o onua ba no mai o ma ho onua ba no de sei akete mfana akete wo tu afiri ho na se na o si nipa bi so ebebo dompem ofie ho so that time na kwere se esi ya chintre de nya ni pane se enye ni pane se me na me ku se bia se ya na se but now kwere se earlier on de
omunyina ha o say boy na ayesa e no mu di komo e de mo amanfo nim say abrante ne kun no anase akoya atesem amanfo do mu ya we pa ele ho do mu say boy na akuma kra no na wokosie no obi enhu no okosie ndie ele ho no de my bi ene ye hotel adwuma bi wo it was ahomache be say 1:30 ne asemi Tuesday di amasa ahomache ebe adebeche Wednesday ne be was be 1:30 you know who say bottle that boy no kon say ohun no ha na ohun no say bottle da no kon say a o de ko enti bebe no o de o chese o de ko ho ile was ne kutu body no na sesei abrante no a na bottle da ne kon ho no a sesei wo demu no enye on agiatum ananye on kwokire bebi osie no eye dan na eho enka ewo ho ene ehun se enipa hye ho wan na kohun se aha poten ene obesie no enu na ebusa police for say eho se entia se na wan na be kire saade no ene o mo se eye tip off ene se entia se tip off ni free he ha tip off ni free he fa ni pa kro no ni state na se wo kan ne say ene o se ne o mo nka is a court meet ma show mama wan de abeka ene se ka jem se anye tip off wa na boy na that house na achebo no dem o ni se boy na no mu yina de e ma ko kire because bebe na ade ne se no e o le ko she wura mu pa je anu se bibisi a onko ofiri efie ko ba bia okosie akoda no ne tenten te sei oh and vans emu heda nwasa emu ntwe sa mu kotu no na enka wom vans ye kotu na di be se vans 5 days to 6 days na senti abam ana vans mo nyina abam wa twitwa ne honam akwa bia o se me ka se na senti abam ti na di tin de no wa twa firi so kra na tin na ha se a esen tina ni tin so da enchen ni tin da enchen botu ni ma no de she second na se wo free wani so twa ne honam akwa bia eno de ne honam akwa de e bia minim se bia se ne yema bibi no ye de abate ne nsan ne nan de ne nyina ho right ba bia okosie ne ho bensuo ah menko ho atsana ma adwene kasa kire me ne ho bensuo moko tu asa kosie ba bi foforo no mo ye dan o wonde ye kosie de empire ne boy na yesie mo anya amamre bia oh amamre de ye bi e amamre se ne empire no mo bo na nanu mama ne se de asie ni ye bo nanu mama ne na sa kuru no oyedi kuru ana wo hene woye dikuru ne wo hene kase tidi ene de no mo ye yansan no mo se tu no akosie no ende ye ko tu ye no ende eni ma de a wo hene fo ne ye se apolice for the leader me ko tu ye ne ye dwumre be se 7:30 to 8 into that time now when no dey no dey around minim say bia no around there but wa ma ho so so me say question bia se bia bia din some for we have mo ma na se bo ane abosi fo no twitwa mfo nyini bia nwumre no omu tu ye no o mu twitwa e o don fo twitwa e ana ese twitwa bia okay yako 3A Herbal Center ono ena de 3A co capsules abadwa so yekotu yeko kwase efrise koko no eduru baby a ehani pa adwene pa wona koko fifiri wo moto no echese yeye papa eno nti no yekoto 3A co capsules na yefa entue koko kwase eduru baby wadi so ayo wisi anopa obesode na behu ade age so atomo maso chok odonsa esi omoma so ansa ne wahu age a ewo achichiri eyekoko ena osa no wo posa eposa wani na wani koko a eyekoko ena osa no abrante uja wonan na moja efirimu ba koko ewoyem papai usisi no amama ya begirem ama wokwa na wokotokoto na otete usisi no koko ena yesa ade no koko etimi sisiri nipa ho a na efifiri tuntum yenom 3A co capsules na enhye no na bibia enkonkai emfa emai yade bebreba enipa edia benne
ɛwɔ yadeɛ mu kɔfhwɛ brɛfo ɛyɛ koko no sɛ wodidi nko ade entra ho nkase koko eni wo so koko wo nipa bia so ye kɔtɔ 3A Herbal Center ni nupa no bia wɔde aba no 3A co capsules koko master ne de atu koko ase ba bia tonsa etunsa ba bia ye tonuro etunuro ɛwɔ wo man Ghana mu biada ubenya 3A Herbal Center ni nupa no ebi ato kolinaka ba dani heba misi heba ene apidank ye kɔ ne akɔtɔ 3A Herbal Center ni nupa papa na wodi aba no 3A co capsules koko master ne de atu ye koko ase siafom kwan ne ye penidosopo aton akɔte so mfa so a yemfrɛ wa homatrofo we so 0546 107 107 0546 107 107 ye konia kwakonu mizo ye no mizo ene aperitivo ye no aperitivo no 5G meza enso eka ho na 5G meza no se wo ya adwuma na wo bre na eduru ba bi na wutumi na 5G meza na galamsefo no agiatum pa afa na so amazifo no so se dabi honame aye eduru ba bi na se wo ya adwuma honamremre aba won so no se wo no 5G meza ebeboa wo mo na ade akye watumi asori prim wasori atumi agina wo na so 5G meza afa na so amazifo no ye ma me no wo mo dwa so no wo mo hu se ntrase no office fo nyina no 5G meza ye kotobi se de be ya nwumere eduru fi ya ye betumi ada mizo ubadwa so a pabo no any supermarket no mizo no omafo dodo no na agye atum na wotobi edigu hote so emfa so any aperitivo no so pebi ato ani dudum oba SOMPA TV SOMPA 93.1 na ne panifo abesi nkonwa mo ye hyehye na watobi na wakote so mfa so umpewe na opede aponto ne abadinto any ayiyo no se otobi ekosevo a mizo ne 5G meza no ebabua wiye papa 0246 270 221 0246 270 221 Yetobi nefa enkodi yejuma Dank Herbal Complex ofreo Dank Herbal Complex was say men catch or say said your man for Asia Bonabaso no wo ba o man Ghana ha no efisha edumiensa o man for dodo no a ne bonsem e ma no hia ni nyina ene se nunwuma eso ani yade a wasa no enso edoso ne sa yonti eno ma na gina so abasobodie pi ena Dank Herbal Complex waje esan se toto no na di adanse se ukọ waso ya emfidi ahodu egu ho no se wode wuram wono ena be kire yade a wojade no wahwe so na wode aduro no aka eno ti se ukọ dank ya yade no enche edni na wotwe de no wasori prim stroke no womo a womo da from aka womo ato from womo tumi nyina womo na so no ukọ dank ya na wotwe pepepepe na ugina wo na so be ma wontumi enwo ye kọ dank na wakọ boostu nkwamwa no na ano aye den se wo hwe enam ensa yade de a dank ye fomfo mu fikyire kwa ye kọ dank na ye nkotu yade ase efiri se wodi nu papa ena esa yade Dank Pro Care no susu yade no etuase Dank Antima S in 3D madedia eno so etuase Dank Extra no romanticism sasabro eno no ye papa kusukukui se wampe Dank Extra na se sasabro romanticism no ebi wo so a ho be kyekyerew pa honam tutu ye papa Dank Phyto Care etukoko ase oyemotum dia Phyto Care no ene de eka ho na Dank Phyto Care no ene vino no kambomu a koko no ebehia se ten Dank Herbal Tonic wo ba ukomu ayi konka dodo ukom ayi konka utumi tibini osotia na etie wo fon eno Dank Herbal Tonic ubetumi atibia di amanyoma akonka yepa se yade nko ade a yefa nko Dank Herbal Complex na wotu ase emfa emawo pachi number 2 eho ena wotiri juma yenko na yade a adokuru ye nyina da wotu ase emfa emawo ba bi eton no bia no pharmacy shop herbal shop wa Dank Herbal Complex ebetumi aboawo ewa kwani ansa nyina eso yenko ne kotu yade na se 0244 017556 0244 017556 and 0266
593330 0266593330 yɛkɔ dankɛba complex ɛfiri sɛ wɔtwɛ a wɔkyena sɛ kyena bra na ɛbra na bɛhwehwɛ wo nipaduam sɛ yade a ɛhawo yade a ama wotumi kɔ onwuma so no danke sɛ wɔbɛbɔ yade no ahwe fam ama watumi agyina wo nan so wagyina so prim ama nyɔma akɔnka yie babaapa na yɛnkɔ facebook no so SOMPA TV Ghana SOMPA TV Ghana SOMPA 93.1 na YouTube no so SOMPA TV sabre no asɛm a yɛka no afidie we so no mea me ho afɔ sɛ nipa da sani akotwa akodati wɔtwa ne tie o amu akosie no ɛkwa bai ɛna postifo fa so sɛ fa akosie no enie ɛno ɛyɛ asɛm sɛbɛ yɛtwa tie na yɛnhu akodaa no ɛyɛ dan na postifo hu sɛ fa akodaa no ɛhyɛ no enie ɛhɔ no me de ma asɛm no na anwumire ofeso postifo ɛhefa hwan na bɔ mu amane tipofo bɛya ɛna akodaa no okosie no obi ani na chie hwan na ka sɛ aha ɛna akodaa ne sɛ Ghana moma yɛnya frɛ ma yɛ ho ne yenyi sani pa bonfo no emfa mfirim se ye ne saade a ɛbɛboa ye yie papa panipa nte kɔba saa no apostifo no twitwa mfonyi ni wie no a mokɔ ye no dia sɛ no mkan na mpokura no abrante na kwan bɛ no mfa so kyɛ no boy de sɛ ɛba saa no wadwane afifie hɔ a wo mafi hɔ enti ɛhɔ ne yɛdigya area for sɛ ebia omusu oba fie ha o ya la ne ko hu no na that time na police cancer police for no e din sa wo so se enya na no e hu se oba fie wa ne e report no wo ye from no mechi no enti oba fie wo na o no ma me wo fie no ka chen se onwane na o ye pedache no etu owura fie wo na ni be 2 minutes e no san e ko ba bia ni base no no bebe ni base ekoche efro kokote offense kokote enti amakonta ba ko na elidi ya na obete na ntokwe no o base wo na yekwa grepo nto ohu makonta no gba na ho awoso makonta san so ka jen san makonta se ye fe ne ne wi afi o fa sin de mini nu bibia o mini be hu ni musa na hwe no aposifo no te that na president ni ho na president de na ojira ba bi a kan say na ye monitor say bi a hu na na ke afre no akonta say ohu na na bi afi akonta de minti wa fa say minti ni bone o ni be ni hu bibia no say ah ni nye ni ebusa o say afi na wa ha say ase o panic be say o fili ba bia o tina o ko ba bi say eju akoro nya kunyo o tina wa sole e na o so o twche ni say ewa no free police na e be grepo na ne ko enti besi ne no on share dan kan no ko bia so ne kun we head we say police for one day o say we head dan kan no na de o mu say enti ye dia ko na ba panda na ye ko police for no one buzan say man police no dia no say friend is say you say de bia so won kasa ne say ne de na ye hu ba bia ne won na o so e de tip off no see the tip of no okay see ne be ya e ke yam na ba bia ase me see no na how we police ni de ka o be it interview no mo ho no because be bia odi bon ho ye kan say ho no enye ho nye wura mo efi a fi da ma ho atiti wo be bia bebiri enti no we tube buse obi wo kura bo a beti ma aka bi o ma na che o say one day approach for nko ba bia asemesi nko investigation engineer nko investigation na yenya yenfa o wan kasa sa no ka kire me sana post ni ka kire sana Mr. Seme ka kire me se ba bia asemesi the police ni nko entimia yenya nko ye enti o mo chi abrante ne kro mo ne ma ne fie ho kra na yese ho no kuma kola no mo ma ho kra enna eti last bi na ye why president ba ko eti masiba ba ko tontone ma o otuma se kotes wo na president so abetena area ho no beto ade ni bo masine wo na masine ka chense o ya ban mi na ore kwaku de sa no eti ya mese amomoae wo so
jakra na boy no office bi a nipa ye nkra na nsi ye bonus max hye ne che edi ne benefit ho amana la do asa ho mache na o ne benefit ho ya police phone no man na se no kan so de no okura tuo no kan ho no de buy no busan se na de no so one day anadwo no de be che no e no so ba dwon so do ba dwon so no no hu se moto no si o mu fie ho eti obi so hu se ni pa na ne hye no boy no na kasa be pe the police ni ka kire no se hu se obadwon so no hu se moto no si fie ho mu fie so no gate na no ampa so mu fie so mo gate na no e na obi so ni pa na ne hye no e no final kwesi no se anu busan se na ubi so ni se ubi so no hu se ni pa no if you want na atia na o se da bi one the bush for to on de on kwa na be ma na area boys bad it be ade e che won de be hye no e no se ne yanko ba bia okwesi no e na olido ma do mo call be asma president ka chen no olido ma do mo call ba bia okwesi no aya anadwo no ya anadwo no no do mo call ba bia okwesi no na che se boy no na ko kire ba bia osie no se nyo no ade a obi ani ho obetu akokire obi no ba kire eti the president ka kire se ne se ene ti o ha na ye ko Mr. Sim ene ko Mr. Sim SOMPA FM ba bia mo bo ne fie o no so o ba ko na so na mo ko ya se me no kan so wan ka hwe no so no na ko be on fie o wan ka hwe no se sa enti na so nim da policeman so da ka che enti ne be se be bo so a chen se bi ya asense the policeman so da aka che enti e ho na ye ko attend general office wo ena e ko bo na ma ne se asense na policeman ba ko so da aka che ena o se eti sa de ne o ma fa man ho sa statement boy no make mo fa man ho enti ba de ye mra offense police station na me twere ye ba police force mo twere na mo de omunu man bia nko police ni bia ko ba bia sa ena ze ya police no so ha ya bi no se ne ono bia nko bi sa na that time no ko sa inspection ko an one of community police ba ko na my ba ko mo friend Mr. Bukele ono ne ko e nto ni pa no ko ya no mo police bia ko e nem se one sa police ni no wo mo ha ona akasa asa akye enti man kasa asa je ne me ne pepe papa ene ma se ne sa ko ho ene kubusa no so ono onya akora ma boy no the sentence ya no chance wan ka ni pa mo ka ho a o ma bi so o ka de a o beti ni je so abrante no wuska na bi de mi se bi obi na bo ne pa na ni pa kro na se minim sa de oni kapre eti wase wo japade ne kwa wakunu kwa just like that akosie ne kwa na mo amusuma kofi akohuhu ase emoja sent ho wo se ho de after no it na police for no ko ho that time so na do mu kan mo se ne maame e be hwe emoja ni na afro o maame tiase your friend maame say ama bra krama if you fo nyina nim se okuma kwala no ni nwa ba na se watuo no hen woni ba bi owo me de minim ba bi owo o se your friend say o mo fela akete sa akete no any evident no pa sa akete no any evident no akete no ono ni evident ameka na anwumire no kire se adenti ene watu fie ho ho ne ya asem o akete no ehwa no wote adenti ene watu fie ho o ma ho bie be pemene o ma me so atu afifie ho be pemene ni wo fa mo ni o mi atu afra me je se hefo na tifie ho e ba fo na aza bet na fie ho omu a omu fie no na tu ho omu at that time na omu fie on de obia ni ho bia bi sesi se omu ahu se okunu fie ho SOMPA ehotena no ebe ye den nti ehotena no ebe ye omu den papa onua ba nde se yakete nti last week kwa ye ko ayi ye kwa ten general ho na o ka se ye meji prosecutor na first day de court no ne number any dim la no na che se kwa bi so no hwemu a
diesa positive no twro e de ko atoni January ho na court no ko man twro sa wo munye me de me hunu se me bia se me kra se bi sa se ben e be ya ye ko ba bia asimisi ye na gwe hwemu ho no se police ni ko bia asimasi ko investigation enti ye ni ya ko investigation and evidence family enti se si a me no ka sei no si yi court no ne police ni free mu a wan ka sa wa sheda yo hwehwe mu wo ba bi se abrante oni kum no koba ni se no kum ba no uni mani bo what ni masema make kan why you bibi sa me say de me ba no me hwehwe mu an hu se boy no bi na tane che e ba na yes ade no wura mu ba bi no obi na ka se wonku akoda no no fanye na ade na em se wa ma meje ena na ade ye den e chie nti Ghana so hu de se ebe anwanti be 130 ndo se botton dan ko no odeko eti se wo ya sure se aye huhuhu wo ho se abrante oni kun no o ende ele hondo obia ya we but wo ba bonti abeka se na me hu ya na se na me tie na eyo mo den so ma beka sa asem no ada na yenhwe ma no kure enadi ewo ye fiefiem ne kurom na sani pa bonfo no yenyi wo mu mfirim da bia oto boto no nyina dia de nsem nyina sa ga nyina omu ho e ma attention na crowd report ba say ye mu bisa say boto no no to no o say one day obeto kra na o ma de kwa akoye na cheso abeto so ene ye bu say ye nka say ade kwa de kwa akoye e busa say obeto ya na so ama beto pani na o ma ye say o me yetre tisaka tu na adepano ene ye pani ana one ne last kachiri kafra pani me mo akwaba empom te say asemi wunim hu kakra unua no yentie we akware de oyirai aman say Tuesday no ofi school bae no ana wo se obedi bare awia anyumre no SOMPA school 4 o'clock okay ayoko no obedi bare no ma me say o ene obedi bare de ase de bia koto bare ni bi wa edi kode koto bi bra o ma me say o ye brudu pa no ejo koto bare ne ba fie ba ko so be men kura bebrebe wo wa omudi agro be se fie 1 2 ana okoye edi bra o ma me yo ya na afi de o ma no ana was ade pa che o mai and ye mekwa kwhwe ko eno ti woni fie ho ntimi anu ye pe na ye hu no there's a was say police asem the call report zakra waira ntia de na police station ni baby ase ye hwe akra no bia no ana ye si hu no akra no ntia pa akra na ye hu na no ena oza asem so de ba wuti hu say SOMPA nti ye ko baby de say emasi kokokokote enti ya ko no na say asese boy no wo ho enti ya ko ti ye dru e ho na no ana boy no start cry say adepanyam na mchi no nyam na mchi no boy so obi anu wo busa we o mo kope no na o ka ho bi sabe na me wo fie ado me nuam tre no to mo pie ne so no yes oso obi musa wasem o no start take nyam na mchi no na mchi adepa ahọ ne ya chiri ni be fie that means na say ni sa akra waira ana ya chi be yenu sa akra no wawu enti sanu wa message charge enti a chiri be do police station wono police for ka che say o ma te say body bi ade bi da border bi so no ye nkope eni bra ko na mo na no ye hunu enti ne ja so mo fi police station ye gina ho anyumere no e wa na tinta grass bi ba ka bi ba tinta grass iti ba na o mo say branimu tinta grass be si e ho no ana mo ka che say o mu di kai akoba bia ade e ho no aba enti en twa o mu wa ana esi okay yate enti sa ka no ba no ka na ma bebe ye woni biem e fa e kire sei le ko police edi ka na e ba ye ka ene sa course ke bebe ade no wono enti ni pa no ko kire ye no
what the tita grass him car na be see wo first na ye di ka kwa no e betumi abase boy no kura na natim yeah on say ka do bitima wu e tinted yes e di bra omo ka so omo kwa aba no e to omo ko ba omo ko hunu ana omo de picture na kire ye to na police for omo ni pa no a okwachi Roma de no omo nka kire ye disata ko ase kura e jo ko he ba e no se e hon mofu pa nti emfa se kan ne aso emra na yen ko eti yeso ye waka ana etudi ani nya ko ye asem no nyina ne se nipa wukuma koda no won ne ko kire wom apology for say e take over the man wana take over on wine wana matipof on wine o ko ye de ho ana be ade ne won so no ya di ka kwa no pare e ko chini ya ko ya ye hu be ade ne won anya o pa ko ya na se o no ko de ade ne ko si won na wo gira ho a unhunu ezi ade ne die ada se ade ne so boy na na dwe no obi tete ne hu se bia e yantima bi na o de ko sie ana no ko hwe ye ezi ekwa ne ebie zip no so sei ya kwa ne ebie zip no so ebie zip no so ezi zip no ebie so no FM ana ikwa yetie peja akra ne sei no na bodiri da ase okay kutaboduem efrise asem penipa ye yansam twerofo ye ni abere mo asem ba ye no ye di akiri papa de onim asem no mu bi no yie pa no watema se onim hu nkomo no ogina homa no so ye na ntwetwe nkomo hello okay ye hwe ye mpusu ahoma no ye nya no a ye betwetwe nkomo panipa na media ehwehwe man so no se asem na mo ka no awreho asefem so ba wo ba atete no amana bedru sa pepenso we no na odbide dako sima bedruenu akuna free wiase no awreho ye papa ogina homa no so hello pani pan pom to say hello Utimeka. Hello. Utimeka. Hello. Oh. Hello. Ya mi ntomo kasa o. Poso mi ntomo kasa. Utimeka sa. Hello. Ote. Yeah. Poso me ntomo kana me ntomo kai. Oh, what is happening? Hello? Okay, what do you mean here? Ha, I said I'm so much. Office was some akoda branche bia kuno akosie no wa bra kwa biso no. Hello. Ye hu no. What me kan? Oh, yeah. SOMPA FM. Me ho afọ na anwume ni se akoda no ebo no nan wokoto aduane aba. Nonum, nonsia, nonson, na akoda na adem mo mpere kira kwai. Anyese nonum nonsia nonson. Ebra o ma me ye bread no. On se fie, on se akurase sam de. Ebi a efie bi wan kurate se wodon a ho a ombo nkuro. Kasa gu microphone. Ombo nkuro. Edi unum se de bi abare fi school ba. O hwe na ha no. Edi be se 2 hours time. Okay. Hello? Yeah, hello. What you make? Acho mi to nkafa. Panipa said ye offense wa wudie course no said onim efa hono yentie o. Obosu meda SOMPA tie fo nyina ase. Na asemi di omu ni se. De na me metikam. Coffee so. Offense ono mi fi wodi so ba bi o mu court no wo no. Ye to ho no tie SOMPA. Issue na si. Boy de only ku akora no. Tomo tutu na no ka no kre. Obi da born pa no ku akora no. En sire papa ni tikete mu na se na omuso mu hu na anadwebre na boto ne da no ko ho no. Sa pepe. E to no ko no. Ofenso fo ne yeso moku boy no. Nti ama asem no kora o ma ntima kan no court fo angie. Ana police to ne tam boy ndi ni wura mu ka ni. Ana tipa. Omo de boy no ko nti ho no asem na answer di bio
Say boy no mu jelly boy no, so man jelly boy no. O man ti ho asem bi apiu. E be sin na me ti say mo kan FM so asem ko me say ase kura beba. Enti boy no de wo kan no kura say won na kum akoda no. Akura ndi o na ku no. O na ku no go so na lead police for mo ko ba bia. O mo ko hu akura no o mure mu ba bia o de akura no ko share. O ku akura no o fi ho. Enti akoda no abrantie na okun no ekwa bi so no ana san ekọ kire fa akwa okosie no ana. Yes. Wono ana ekọ kire ye. Ono ana ekọ kire. So wono ana ekọ kire dia de na posifu yi se yi. Say ma me ka so jaden dia ko ye no say. Yenti o. Na no uniska wa se mu. Uniska wa se ko wa se mu bo henya okuro ni mpa ma ke se. Ni pe go ku court won mada no. Ne nya asem ketwa. Oh, ntia mo ma ntuma nka asem na be promo boy yes no. Ene boy ni de o so ku ni. Now to say ni pa no ku akwa na e de ma no. Ni pa na ma di ntia de etin so. So ati ati ntia na boy e boy ni so. E boy no so na ye tie sompa. Enti na je se wan kasa hwehwe mu no kire se eye obi na born pa ma ne kuma akoda no wo. Yes. Bana ko wasa ka boy no kuma jelin da. Mi hu se o tu se. Eya abotre. Nsem bi kakra bi bewo. Nti na bia bana ko boy no mu jelin no. Cause omo to boy na no nsem be. No de eye court asem. Na ekwan bi so no se kokoba sa de a. Na chese amanfo edi nipa bonsem wo man mu o. No prep because of things na gasa na the time how you feel. How you papa. Things we see offense na ntie na die. Ehu. Fa kuma do so ho pa. Enti pani sesi aye kasai no. Se uduru offense sa bre na ye busa sa asem yi a. Wo bia betumi agye atum sa abrante o ne kuma akoda no. Nipa be beja was there nipa be be full court work. Me de ma oba bia no so ha so e dia dance ama moti. Ene fama no. Hello? Operation, good evening. Maje so oba pa na asem ya ye kan unim ho asem sei. Oh, minimum one same because the day asa asem yi see ya na boy ni beba court no. Obia ye ready to obeba fie obeba ho no na waba be tie bi. Boy no omode no call court no asem a court ka ye ne say the way asa omu bisa na nsem a na no ye ni sitie no. Omu be kwa kwahwehwe na adwini because it's not easy say obi betumi a hyede ku e won dem no wanu asa kosie no enti no mbekwa akohwehwe na adwene since then ya nteku asemu biem se wo mkwohwehwe na adwene mu no ekosi say ye day ya nteku asemu biem and that very day na angazangasa no enipa be gu court no honom se boy no mbebu no say omo nyine mla no omo so muni bi omo so nkuni bi nti omo de boy no kra free court ho pie kra no omo de na kware hwe na djum no omo yire na tetenye ize dance once mbie nti aden ne de yenim ye boy no etene wo finso ono mo se obi na bo ne pa e ma no koye sa ade no owie ye nipa na ambeje na abo ne so Nana mi busa se boy no wo sika kakra na. Debi boy no ye no ya boy oni couple. Say bizo a ona so focus no wo de koye na niema so de a. Oni hwe boy na ngazanga sapese na ono na ku obi no wo gina ono mokra na wo kra da bo no. Aje so obefe nye bro obefe. Tesi you know. Se ukọ wo fin so a
Sena mpanifo no mutie wo mo ano wo so kan. Ade no eye silence o obi antimi anka ho hwe. Obi antimi anka ho hwe. Because ni obi aka ene say Sadia we nye easy say obi abetimi ayede aye Sadia we dey na ade mo SOMPA ena why Sadia ni nto mo no di kan akohwehwe na adwene mu aba ansana omo wo asembia o mabeka since them yantehwe see be say ni bosume say ni enfie say ni asemi see ebru ye be say get because yeah ebru 1 year the ebru ti ko to ho de abrante na gitum se woni kum akola no Ojitu na afe boy no yede na ko dina bekam na yebusebusa ne nsem no afe akoye to say na no ye no eho no no ketisin bi to say asa na anye no enso wo ko ofen so ye so o modam o ye kama pa o modam enso no afe honom no ojitu mo se de bi me kra no enta mi ko yese afe o biebu afe de onye no ma no enti no mo ka so mo ko hwe na adwinu mai aba no since that ya ntwe because ehonu no mo busa na wadi o mbese busa me different question na na say wasa connect ya ye ne basta enti na ko mo ne sa say na no ye ni bi wo ha enti siso enti no be ma no chance no ma ko hwehwe ma ba nsa na wo mo wa se bi o ma ba ka since then ntwe e ko am e ya me wa say me who papa na because I'm making quarters. Offense quarters. Me who papa na me no. A cry we after more that very day a call offense no more once them. Na make a my husband say me sure that me who papa na oba second one na me say oh me papa no. Me sure say yes ask him we say ya. Na just say uni papa no ohun wo court ho. Me free friends so no ma. Je na nsamba na amafo kafa mukuro no. Ye kuro wonu de yadi edin pa yadi edin. Ta ne ban ne ma bi sei ne die. Yadi edin obehu ade be twin na we yewuda ha. Obehu ade be ne obi akotu obi funu. Obi timi kotu obi funu na a police o ma be tini pa no. Emba ye nipa police station nipa be bottom people police station any one ma o ma han ko pu nipa na ma ye hu say sikalet no say niema ni kita nipa no enso so no ye say nipa na bia na agene ye de na ekwa aba obehu ana kwan onto ho hwedie just de wo kan de se ekọ aposifo ensensem mu na se twitwa fefa court ho no a ensam no ya na ensi monte ho asem bia bi mo won se say bia o ya bu awie e ko ti say because things no ka issue be say no akoso boys no penso boys na yo imagine say why you bet you sa de be say red handed no omo fo omo ho nchau enen e wo so wo mbeku bi enti police for no omo ho no no so hu bi be say ya na asa wo ni pa no ma save you na say omo no save you mpese bia wo no because asem see omo ni na be police station what when you mbla omo so nye ubi yes and omo save you the wo ko police car ni mo de wo kwa eno ano na ye nze wo hwidie obapa ye beda ase anwumre okay asem e wo fin so asem papa eno ti sesie no ye ka che ya police fo wo fin so say se akwa na okokum akoda no hwan na ko kire fa ko a okosi akoda no eho asem kase papa eho asem kase papa eti pani wadawroma sesi a wona uba awuo edie ben na apese atoni genu ayemawo edie na apese court yemawo na police fo no kra no uwo mumu gidi ana sese wa asem ne sei sese de the person attend no aye ne sei o akra de okunu onya attention e ma akra no go na de we koye no asema attend no ka che say
krata offensive for police for the good Manchester boy na isa nti o me se o ja no ene se e man penalty offense o ene se ndem ne nya adwen because boy no dey ko no obi se ohun no ena ade ne so kra no say no boy no e ba ko to wodi tum e dey na offensive for the buy was say one day oni offense obi ya attend na ka chen no was on no offense obi the police for the ba no ene o gina so the police for the buy no o gina so and I'm say the police for the buy so there me no mo nya adwen because you know o me ka say o me yehwe mu kra na o mo nko ye ba ho kra na ye say ka say o mo person beti asem kra oh and papa police national ka kire say o mo da akra ne ba fi on mo no e no o ka say ade chen no ayi ba jonso na ade moto ni si ho e na wo fa e na obi yesu ne se nipa e na ne yem hye no ti yem hye no na okosie e no busa say na e de nti na waso obeto se botoni si ho ni pati now there sanya wa ukosi aye dey ha e na o five botton obi esu ni nipa no okosie e no busa say na onko na atifia e je say opposite for person o mo kire say o mo de abranche ne ye hwehwemu ana say so mo kire say enye boy na oh the opposite for ne kan no say pede opportunity na e kan say krata be gu na ni mo ne offense ho ana afiri ba che ho na afiri fa kokosi akoda ne nsu ne da ho ndin de say so no na me nim this St. Patrick Hospital. St. Patrick Hospital. O try so na no adu hospital no. O twansu ansa na okosi akola. O twansu. Wo no chepe say ana otutu di akola. Dam say na e ho na edini niti. Otu be say ana ode efi ru aso ame no esi mu. Enti mo police for no. Ho na tika ni mu no. Ama me ye hu no am de call ba ya sa mama ya call. Ubisa Sevilla was there the o ma se o mo kan kire. Hello police room. But oba what me kan? Me ba ta me to nka. Awra wusam a esi wo fen so ben fie mienu atwam. Ababa na akoda ne papa na ni abrese krodom wotea na wo so patentene na afra ban ho. Ede ben na esi wo ofen so poten. Ofen so asamana police wo dia papa na kan ni na ye no kure. Asama mo kan kontombo ba kokore ni ina ya no kore na de piano sa boy no o ya di no fi ofo ni na hu ni ma me kore hu se do mo ko ho na kan ame no epon e kan se e no obi ba na wo ye ni se na boy no ko to ni ma me pu se ma me ni pia o be buru alarm ni ti ama ma me na pi long nti adene de boy no e no kore da de se de sister na kan go mo pe no pu na utie mu yi na ase boy na fa no mpanimfo bi wo mu a omudi asem na chi FM to ma ya se boy na adwen me na bra na asem no kan de no kore pa nti wasa GP de na isi fom mo bua ma na da no mi si ada mo ko si akola na e ken se de to mu bi na yi da omukosi omkotu ye no mo se asie no sesi amene wo kasai de eyo ofresofo nyina nimsem sa abrante o neku no asem we de obie ni na so han na eyi na ni makoka abrante ne maame so hu ye omo nyina wo fie ho na asem ni hie na trese awudie bebre koso wo fen so ho no empanifo bi ena ma amanfo eye saade na ofoni ubepie no ma ya na ayam hihyi wo timeme tuo me ko ba ri anu ato me mapunu enya fam ketewa wo fen so ha ye nyina ye tie so ya me bu puna ni anse sa woni ma ni yeku o fen so kure bi na me na boya hu ban amena boya hu ban dia ba chi ye tu ya to ha dia ba chi ye cha ye nsa dia ba chi ye sei una fa ko ka aprosi for no so wa na police for those who claim mu hapa enso ye fasia Asante Kasa enso eyasem kese papa se odasani behunu se ni nwiani na watumi twa ne mene
aposi for so ntimi akofie okura ko nye hwehwe mu asemasi no wo ngo nhwe mu abe asemasi tie ne ankopɛ evidence ne family na emoja no kura de edi na wotwe ana bosome kura bɛkɔ no ɛho bɛyɛ nyan ɛdan mu bɛyɛ nyan Steven no ana ma asɛm ne maso Steven ne hwan police ni no wo investigator ese odi ase ne mo no wo no bɛ so mo yɛ ase no police na so no Ghana nyane dia it's my tie was Steven was traffic so almost 20 years that's your transfer no wache that's your transfer no adam wache process adwuma yɛ ni saa wache se koba ne saa dia signal na bɛ konkran IGP otie programming wache too much 20 years there adwuma na ne dia almost obra free conference school by face oba onko obiem e wa no what am back to oba pass oba say ne sa ya say we asem am for moka click ya 2 years ni o ma me si fie obiem o ma ba na fra kete no so o ma me so atufin so o dwane adana na gina o ma me dwane o ma abiem o ma me no wo fin so ye tie SOMPA okay ye hu no ene fie o so abusuafo na tuo obusuafo na tuo na no ya na papa baako abetena ho okay ayasem papa